Kutisir ke ba drugs pen banghini atum rai kom sai khiare deng kachingna EM tilotoma hasnu pen apar dikrong ahawara long pe ka om chitimalan ria chin lapen kapathua sonhai hoi keron West Karbi Anglong district angkang pelong ta rongker karkli mesen pensi paman ponlong lo Kardom bin ada birta long peneli sangpi marvelis rong parpi nonarju iktha birta angton pen Asam angkang drugs ki pavirji aphan Asam sorkar hin pen mang ponsi pinangan drugs abiha ke claim la pen ki chotuma phan rai kom sai khet tuma hin pen nep ing nang pon lo bonda ki virji kalisi api ong nang bat ong si thek pon long bom la Lason thotsi ke dam tang arkoi ni phai phoning vele thotsi ta medilai police station angkang di phutawar kong thom ka chok along kai kiason rai kom sai khitum kiri ka krug asai kedeng bomahut ihum ajo ka chelenga bas mate night super along ke ongdung honthe me heroin nebdun longlo ke nebdun long chega night super hum dimapur hin pen ke bang bom MN 07H 0011 abas manjana 2 kapangno abas along Rai kom sai khitum kiri tarlim asai kedeng bomahut hom pharu isi sabuna hom longpon lo Kelongpon lo sabuna hom along pen kadokove ilin ra gram pharu hinira ingkoi a heroin aphai longpon lo Bangsohut bus ke parting mate driver Manipur state Moirang district Kwakta Khuman Moirang arong amikar Abdul Qadir Asupu Muhammad Amir Khan artaningkan thomke rapli lapen Thobal district arlo Yai Ripok Bamon Leikai Amikar Muhammad Rahman Asupo Singamayum Sajad Artaninkaning Koirap Ho Aphan Neping Nang Poncheklo Dilapen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Kedamdang ako ni phai phor ni lakha Krisir Kep Dhansiri constituency angkang apardi krong ahawara long EM tilotoma hasnu pen ke boy da rada tuma phan pe karom chitimalan ria chin mate walking stick lapen risoi janga tuma phan ke pathua sonhai hoi ronpon lo Bangso mailong alohi sarpiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM tilotoma hasnu ka chetong donalong VDC chairman barim Kensing Ingleng lakha Krisir Kep Dhansiri BJP Kongchunbang Bapuram Timu Ronga Sar Lapen Penangan Kithe Geding Atum Chetongdut Rada Phan Lapusona ke joy pen ki pipajir pon long lo anparta ki dukilak lapen heme jangre tikok tiki rada phan ki pikepajir pon long abangki ning arong piglo lapen bang sovar sai na ki pon apot Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Ronghanga Phan EM tilotoma hasnu pen kachuro pajir pon Apardi krom BJP Booth Committee Chunbang Rakesh Tirang Bench tame ningkan kimi apor hut lapuson kiduk dera rada phan lapuson awar sai na ki pon thek abangki nilitum sitame Ningarong lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM tilotoma hasnu phan kachurolam the palipo Uthorta gaon area hoy total ekhini area moi bridho aita koka hokolok aro bidhoa hokolok aro দুখিয়া কেইকৰমান আছে আৰু বহুতখিনি নিতান্ত মানে নচলে তেখেতসকলক মেডিকেলি যোনটো হেৰি দিব নোৱাৰিলেও চিন বুলি যোনটো কয় লকিং ষ্টিক আৰু ব্লেংকেটছ লগতে ইয়াৰিং এইড আৰু লগতে মস্কিটো নেটছ বিতৰণ কৰিবলৈ আহিছোঁ মোৰ এইটো সমষ্টি এৰিয়াত মই আগতো আহিছিলোঁ আকৌ এইবাৰ মই আহিছোঁ 3-4 বাৰমান হৈ যাব গতিকে আজি মই তেখেতসকলৰ মাজত এই নতুন বছৰত আহি আৰু সোশ্যাল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আমাৰ ৰীনা বাইটো লগতে আমাৰ CM ছাৰ ডক্টৰ তুলেৰা ৰহং ছাৰৰ নেতৃত্বত যোনটো বস্তু আমি বিতৰণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ আজি আপাৰ টিক্ৰং এৰিয়াত মই আহি মোৰ সমষ্টিত বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে যেতিয়া আমি এনেকুৱা সহায় নোপোৱা মানুহক সহায় দিওঁ তেতিয়া আকৌ আশীৰ্বাদটো পাওঁ আৰু খুব মনটো সুখী লাগে আৰু এনেকুৱাই হতাই আমি পৰিয়াল হিচাপে মানে নিজৰ সমষ্টিত হতাই আহি থাকিম আৰু তেখেতসকলৰো আশীৰ্বাদ ললে আমিও আশীৰ্বাদ দিব লাগিব নিতুম কেচিং হন আবাইদু তিলতমা বাইদু আলাংলি পিনি apardi krong hawar nikan kimi kardom nakahumri pen dituma phanda apardi krong utharata gao tuma phan pini kanghon pen ari keng kateko achin la pen danglok riso jang tum phan khela dula ahormu
football pen dang lok la pen pe kar om stame li tum phan nang tikang lo ada kapak phimu chot chot li tum arat apha kaching hon pen nigang sam alang li na ka humri pen dang nikan ki me kar dom pen alang li tikang lo Dilai pen Vijay Rongpi Karbi Anglong live Rongker Karkli lake isi Karbi khayang bong hong hari aphan ki kroyara datum aphan si ke the nai arni lopusi hokpon bangso arni lake rong so rong bot ke do arong tinalong setame methang habar hapadang kang ke do ke thak rengdok reng ni pen ke do longji aphan arna marni pen herjume kachohang arni lo Laso jok West Karbi Anglong angkang pelong setame havar Rongker Karkli asai paman pon Rongker Karkli aprang pen ki jong ke pathik ningkani si pen e phong Rongker Karkli pon along Rong Karbi arong along ta aliralon ke pipen Rongker mesen pen arkli pon West Karbi Anglong kang pi rong supi rong so rong bot atokan along Karbi hong hari aron barim kirimatum kachong hong arni nanglisi ningarong kachihok pi rikimi chingthang pen chetusi talondun Hamren Municipal Board Arlo Ward Number EC Kaparlo Rong Karbi Jenging hi arong alongta ar koya chikloni phai pho arnisi Rongker Karkli ajai mek mesen pen pichun Pirda Rongker along sonkep crazy arnama phan kurusaratum hanwe John Thom lapen wo John Trainer kepen arklipo Karkli pon along wumut bukan lang ponsi mesen ang thek kelong pen chokle me chudame rok me ran meji pusi kurusar Bidya Singh teron pen phan Posi klempom. Athe pirthe dang belang dam pulu tangte. Nikan nimya chik lokal la Januari helo. Februari tarik phok klem tum tadu sthala bangke laga ini tum phande si panong chot babat ti. La masini tum magala Januari chik posi klempom. Kata ini tum klem barong ker laga pinya rong ker men la bangke pirda rong ker posi. Pirda rong. Napen. Cuma amune tu ada itu anara tu uwe chale thuli uwe chale thulai bida chali bo hika chali bo tok chali bo lang chali bo lun chali tumu chali bisa chali bida chali nem rakom chali bo lahai kachohang lapen ki thia bo ki bo sab member master CMM PV staff pu habia bo kelong ya phan lahai si hanglo an lapen puru phandal inkrun tong tinglok ri tinglok bo motoi ni motoi toi chu tu ku ni chu tu ku jo long pu hem lok ri long dang ham ka ken ka bong lahai a bol akan kelong ya phang si alna ma no chu hanglo Halapu Dwar Amla constituency ke Parlo Nagaon district pen kachu koinot Chai Dili Teron arong arat setame Karbi Anglong Autonomous Council pen ke hotpon atengsi Hawar Rongker Karkli pedupo Labangso Hawar Rongker Karkli pon along rong asar lepen kurusara tumpen nangke thandun atengki bininga sengkan kimi botor kimi bokan kimi si nilitum chirip charchak than thili arnam Hawar hapat kerai arnam aphan che thok jir ponlo Nilitum rat pen kido sarpi sarpu aklimang phardo anstame keso kyun epen kape jogji aphan lapen sayamo go choklem chodam anstame ke messenger aphansi nilitum chethok chijir ponlo lapen nilitum karkli pon anso se sitame mesen me et side pusi tham nang pachini dun Ti ni ti sa sai lo jog ni phun ni deng pre chok che pusi ni chram chet lo hong ve bon ni chram det là xây cho cái bố cho nó su độ cái job cho mình cả chân cả bông ya phan xí như trong khi đó cái cho nó một cục đom anh te chỉ lo đặt cái gì sao sao cái gì bukan mang senam ni hidup di bukan pada prat sedo ambil lepas nang limen bangke pangco sarpo pangco Nili kacera tu na bangke nili cukor bura pen surudong la pen dari song yang roy tamu pen son pong nang aputa cok ngala wo bang tang ante minta misen yang tan anak tu cok rom hedi si misen usi ni tum misen pun aku la nasi lanco nang limen bangke limen ke diktu Sarkar penang rabe ni tum rong tirung bom sini tum than cipan ni bom kasi ni tum ke rong ke pustame ni tum bang ke ni bot karon kali ni tum ke mane than thili chot ni tum ke rong su lam ko
Dah sini tunggu tan heli siapa mibok. Pilih Karbi alam abang ke tan weta dak. Ini misalnya sini di teglong. Pilih Karbi asemen bang ke Irlang. Hamren pen Daniel hi lapen Chinthong pen Hemari Rongphar Karbi Anglong live. Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo choki hola hawar kudam tiron arong karlitang sondro tirona chor sang bisika terang pi keso se kachelang jia phan kisung thektika porhut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan MLA Dr. Numol Momin laphan lapen nilip MEC Pobitra Rongpi atuma phan keso se kachelang jia phan nangra vek thapusi kerap kachahang padupo Lason si choki hula hawar kudam tirona rong amikar karlitang sondro tirona chor sang pisika terang pi kidnia ke sopena jok penang an se kachelang ponlo sonsi gola khara long Dimapur diphuanta se chelang damlo lapen hema hormu longle phelang chainong hai hoyanta chejor lablo non puthot Guwahati long se kachelang dam jia phansi chisiklo lasinile tum keso se kachelang jia phan nangrap dun vek thapusi keso sangpi sika terang pi support tum tuning report Council keja kecariya tum Dr. Tuliram Ronghang ake hai lapen parta MLA Dr. Numol Momin lapen parta dak MEC local MEC tumbang ke tuning ripon lo hello Keso dara bang ke nandi. Pila pula ma bang. keso dara bang ke kalang lo nili pai lo nili ke Kumane ningke mepen kirap abang do pulote Google Pay number 87780215540 along kirap ke pajir dunjia phansi chonghong dinglo pusi phirangke athengno pen tuning report nili pai keso nili tu chipon ji anda chipon lo sitane nan ki thangna ta thekhe der lo lasi Karbi Anglong kachari sar domphan sar Tuliram Ronghang phan lapen sar Pobitro Rongpi phan lapen sar Dr. Momin phan choni ripar piklo nili pai phan si ke chelang dam je phan nira bek thap usi choni nili pai kesu aputha nili nalu tumangno kethe geding do thengno nili na choni dum ane nili pena digang bong nili pai kesu ke ponangji lapen kesu se chelang namji la suputha long nalu tum kethe geding tum nang serap dum thap usinili nalu tum han choni News report Karbi Anglong live National Health Mission mate NHM pensi hamrenang kangara raphan health screening aputhak cherok tok aseke kepipo Social Action for Appropriate Transformation and Advancement in Rural Areas mate thi hekpen satra NGO pen patir piponsi hamren ambinong aruibang ke chua hithi ahong pharla long se kilang asai ke dengalong hamren Joint Director Health Services along Doctor Nurse Lab Technician atum chitu dunsi hamren rong supiangkang HIV AIDS TB ke sopen kachepang rai dun thekji aphan V asad lang mate blood test asai dengpon Nonamat blood test bom along HIV AIDS ke so lapen hepatitis hai hoya ke so sitame kilong ang thek avela Arkoi ni bhai trogar ni labang so ke joy pen se kilang awar sai ki pipon na ke jesemet araki ke cho imprim ka chepi pen a jog AIDS HIV pen ke chenglok akapre ka ke so kangdang ke prappi ka jog West Karbi Anglong District Commissioner and Parta District Disaster Management Authority Chairman Sarangapani Sarma alam toy pensi hamre rong supiang kang labang so se kilang asai dengpo Drugs ke cho ka chehung pi ga jok hamre rong supiang kang det kalisi West Karbi Anglong District angkang pisitame sai dengponji Arkoi ni phai trover ni hamre along se kilang akijoy ki pia jok hithi borwa ke bangarat sarphi sarpu risonim so tum setame se chelang dun ringti Ratu ada pan, yang itu makan ini kita kebanti kena sot mano. That DC mate District Commissioner West Karbi Anglong alang lipen estimate hamren akan pialo. HIV kiso lapen so thase TB kiso pen kapre kiso ladat ong pik pena jok si
ada medical center medical department itu mapan ampas kami NGO lapen kami semua mapan kami itu kapran kami senji Sarma lapen sapima risu iyang lapen akli mangkar mapan kami naso lapen sabar side itu lapen singjang kino itu mapan naso golf naso spectrum naso akli mapan kami akik joy pensi ini naso awareness mate silang kono ki joy pen silang ko sila so pache thang lo la pi pini abake bomti arni nadat arwan ke chua hi chi long sin nadat amren ji ki mi along sin so asai ding kono la pen ongdung sarmar sapimar la pen disu yang kala pinga partum stame along tum la so ki joy abar sai ke long por pen jo tum nadat sin chi lang mono la pen alang tu makan la so yang si selang pun lo pun tang ke alang tu la so sertifikat kita la tum longji la pen akiso yang si pang tek pun lo pun tang te la tum akijo pen amal si lo kan selang konji la sinon satra ko NGO tu kan jenap medical tum kita ni ada doktor jedung tu ada bang West Karbi Anglong DC Sarangapani Sarma Pen Kichenglok DC Asahem Pen Additional District Commissioner ADC Assistant Commissioner Kichenglok Satra NGO, DPC Padmeshwar Deka, William Teron, Georgia Club, Friends Club along, Klembangpul Krishna Sarma, Muniram Teron atum, Chetong Dun si Mesen Pen si Kilangasai Dengpo. Charles, Logote Mur, Logot, District Tribunal Officer. Ami Haji Nixo Sibi hisabe. Ekhodinia, Jokma Free, ba Jokma Mukto, Bharat বা অসম বা ভিডিসি হিসাবে আমি ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ আমাৰ অসমত টিবিৰ সংখ্যা খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে বা HIV পজিটিভ কেছবিলাক বাঢ়ি গৈ আছে যিবোৰ কেছে আমাক সমাজত অলপ অসুবিধা কৰিছে টিবি মানে টিবি ৰোগীবিলাক বেছি কৰিছে গতিকে আমি গাঁৱে গাঁৱে বা এনেকৈ বজাৰ সমৰে আমি আমাৰ স্ক্ৰিনিং প্ৰজেক্টটো কৰিবলৈ লৈছোঁ এই 100 ডেজৰ প্ৰগ্ৰামটোৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে মানে আমি যাতে টিবি কিন্তু ভাৰতখন টিবি ফ্ৰী কৰিব পাৰোঁ বা টিবি ফ্ৰী কৰাৰ দুটা উদ্দেশ্য এটা হৈছে ডেথ ৰেটটো কমাব লাগে বা ইয়াৰ ইনসিডেন্স মানে নতুনকৈ যাতে কেছবিলাক আৰু নেবাঢ়ে ইয়াৰ এই দুটা মূল মন্ত্ৰ লৈ পেলাই আমি কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিও আমি যথেষ্টখিনি দেখিছোঁ যথেষ্ট মানুহ ইয়াত হেৰি যথেষ্ট সংখ্যক বেনিফিচিয়াৰী আহি পেলাই আমাক সহায় কৰিছে টেষ্ট পৰীক্ষা কৰিবলৈ বা কফ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বা HIV এইটো হেপাটাইটিছ বি টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আছে এইখিনি আগবাঢ়ি আহিলে এইখিনি আগবাঢ়ি আহিলে বা যদি আমাক সহায় কৰে আমি নিশ্চয় ফলৱৰ্তী হ'ম দ্বিতীয়তে হৈছে আমাৰ এই 100 ডেজৰ প্ৰগ্ৰামখিনি কৰিবলৈ আমাৰ কিছুমান হেৰি মানে এম লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ which is District Child Protection, West Karbi Anglong. So I'm a counselor, so we work in a child protection and child care. So here we are promoting 1090 for the missing child, abandoned child or child marriage or any juvenile crime or juvenile any protection we are working in here for the child. Thank you. Hamren Pen Daniel Hi, Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapho misi constituency ka parlo panjan sar eti sorong alongta pirdarong ker arklipo. Karbi Anglong Autonomous Council pen kibi pona te Karbi Anglong angkang pialongta arkoi ni phai phowarni rongker karklipon padorin tilo. Nason thak taxi panjan sar eti so arong alongta mesen pen pirdarong ker arklipo. Labang solong kuru sa atum lake sonto tiso lapen noren tiso maison tiso se atum pensi arklipo. Lapen vomud vokanta mesen Pirdarong ker karklipon patang pondera phi kilun ke kan satame padupo. La solong penangan ke thege ding tumpen dang lokki ongdung atumpen chingki chethan padupo. Lapen kurusar pen kaning je pon ke pining ning kan kang them ke chongda chotolo churi chorlan anta mesenji pusi than pon rinti. News report Karbi Anglong Live.
State government ben kapathik tang holiday mate thanrong ker kartli arni aning kanwang son thak thak si karbi aron barim ke kroi arat tum ningkan sek pen ke claim ke dal pen ki sukyun e abura krem pen ke jogjia phan pura rongi si pen arong tinta thanrong ker arkli pondon nason thol si diphuang kang wo phong timung men rong hang arong la pen dongka be arong ta bumut bukan mesen pen than rong ker arkli pondon nason si lakha gracer kep dhansiri constituency ke parlo upper habjan wo phong timung arong la pen dongka be arong ta bumut bukan mesen pen si than rong ker arkli pon upper habjan dongka be arong than rong ker karkli along lakha gracer kep dhansiri constituency ex vdc chairman Dilip Singh be chitong dunsi chitim alan lapen sok chili sidame ron ponlo sonsi diopani aroi arna makurusar amen ke haitiso ma than arkli kurusar borsing phangcho numaligar than karkli kurusar mohandra tiso arnam pharu arnam karkli kurusar nobin tiso sarkari gambura tumpensi thokjer ponlo kurusar penanga pachini pon atengki thanrong ker karkli pon along wo mud bukan langthe langpon anta mesen pusi than pon seng niye pon ikpet po kasi tak nilitum establish materong nang iseng cheng ha nilitum apusar atum bensi ladak rong nang seng lo ladak nilitum rong nang iseng cheng aningkan la bangke 1969 milom bensi 69 nonoson cupi copana ut pensi bangso apirti nang do korig lo la pen non puta nilitum la bangso apirte long si doig bom lo la pen rong kerong o kadok ke sita ho la swar ni pensi 1969 aning kan pensi nilitum rong kerong o kadok ke ta choklaimik bom lo tu rara kimang la pen rara kari nilitum kadok ke akari pen tasuna papleng pia pa lang litum man churu lo tapi alang li CM sedame ningkan paru ningkan suri dame alang li CM kiman dia pacini tum tahir jume hang pono tapi ke nili pini dak CM pacuni dikang tum pini nili tum rong ker put play pin ben pisar pusar pen put play pin ben nili tum dak dong kabe rong koi bil langsung dong kabe rong abang ke nili tum mas dame nili rong asar hin ben dame patir pi ponsi non puloi tame nili tum put play pin ben nili tum rong kera bangke claim nun bom chirung chirek ponsi sitame nilitum kumani apansi akirap chang mansi karkli pon la puson kali lasi nilitum rong kera bangke komen mentuni aning kana bangke beceng biri pholok la puson tadu lasi pini nili CM sar ba autonomous council ma nilitum constituency donsuri constituency EM baido lapanda chuni pon ngang tu bangke nilitum han rong kela ham rent nang pipon lu dongka berong inilah than rong ker karkli la bangso pacheton ponsi inilah so than thili karkli longta la lukhilome ala so ase dokok masi la si sokeron ponabangke ke pacheng thur ponji minu la so ke hang ponamasil la si pini sok abangta sok achili la takeron ponlo la fenke musuri ke ron ponabangke athe la non kafang ok nang lepo phang ok lo polo dangte la chitim la keso ki un epen te pajok je fan la so chitim na pachek che fansi pinila musuri sitame keron athak arnam langpi mate apar deopani hunaram tiso gambura hin pen lam theke paklang pon atengke nilitum arong aphan Karbi Anglong autonomous council pen akirap nang pi pulote mesenji athema nilitum arong ke Karbi Anglong autonomous council pen ki pipon rong ker shed mate hong pharlata longdun delang ancho takali ningkan sekpen rong ke rong chor kri chophejo ji along subsovet pustame tangkanang rabasonte mesenji pusi Dr. Tuliram Ronghang CM Karbi Anglong autonomous council aphan kachuning report laso long hunaram piswa rong do an mami karatum pen anisan churablin si mesen pen pichun po rong ker hempu hempu dun yo la son lon li bangke umur bukan bangke si todap ani bangke ni likar kle long bangke si bang inghoi pen ha bukan anta ni like buka si lapu karkli sinon langpongan charjulo si matha nang ni nang tung rong si rubisi nang tumta po chirung chirekta do nang matha nang ni
usin nil panen anak pong manang tan ningkan kwan pen ni ha nilipu akai la pen ke nilipi akai stame nilitum lason ningkan se ke midulindu ningkan se ke nilitum than rong ker mate perda rong ker nilitum ker ponbom la si nilitum pini an stame nilitum cirung cerek rong mekar mithor pen nilitum cirung cerek bom se ker ponbom la si nilitum non suri hini ra engkoi ra pho ani aningkan an stame nilitum pini tarik pho stame pini nilitum la so kam pachun ponno lasi nili rong asar hoi pen ethe kachuningri mate kadung bepha kachuningri mate nili kanengje kangtung la helo lasi ilitum Karbi Anglong long stame ilitum anglong dolo lasi ilitum a council dolo lasi ilitum anim mate ilitum arong ker lata isia nim lo mate isia siksidura ron lo pusini pudam lasi council rahin pen stame nilitum aphan la rong ker atum phan tini lason ison bak asawar phan dapu pini voka ke jon bak phan mate vo jon bak phan pu nang pinu na sonte ilitum non council charibom ACM EM atung same cilang mi jima pusi nili pudam lap News report Karbi Anglong live. Tante pinya dawa berta bangke lapon se kang ton iglo domi thak me kardong.